Alay cTv podcast akan lo lom le vek chawa ei tunlai khovel tunlai thalai te khovel ti toila chunga chon nu le pa te hianin le mi shim hian kan khovel chiat to zia te tin kan thalai te khovel chiat to zia te hi kan sei tam me ma tin rui lo atam zia te po kan sei tam ani kan ngai thak tam ber chu kan khovel chiat to zia le kan thalai te khovel enge a thalama ngai thak tur wang me mani amaro chu ke ni cTv guest division ti program run tu te hi chuanin I a chelai ringot kha kan ngai thlatam khop maya ke ni na kan tumber chu a thalai thur chuale a thalai wa mu tlat le pho chu tam hi kan tum ve nia kan YouTube kan en chuan chia thalo atam ma negative atam mani ma se ke ni chu kan positive tlat don ani chu wangin kan program tuna po hianin kan thalai te zinga rui thei thil te atam veo to lai te tin rongbol na konga po Pathian kan bel na konga po hian thalai Pathian du tak tak hi I kan tamani ti lan chuatir na tura dan zan ina po hian kan thiante kan naute kan ti don nge ni bena kan soma min lo thut pui turin subject bi kan nei lawanga ama komna ani deu beranga I zona atam dona achan chu kan in kom namasak ber hawa hi chuanin zona in ka chandua nakina anmani po hi kan la som lenga ta chuanin subject bi thangte po in kan la in kom le thei tura kan ngaya ni danga chuan introduction ke man kan ei thina tun bi ka chuanin ama tang hian voi khat kan in mu na nia ani nen hian ama ka hriat tan na chu Instagram atangin ania nu le paten kan hriat theina tur atan ei WhatsApp te oma Instagram atang khan ama hi ka hriani chuta tang chuani in hria chu kania voi khat gani mu na ani boka chu wangin ama hi introduction ka pektir don cha I bena ti chawin ka hria cha hing pum te chuan ipa ming inu ming una weng zangai ni le khoi veng angai nom Ming chu Benjamin laltlan sanga nia saron venga hian kanule paten engan khosa naw pakhat kanai boka chontuna hian BSc Physics Chhuang University College ka zirme kani Insta kalau bema saber chain ka sia tro number te kalau dil chain ka sia Insta hin video ti ver kalau entry na wangin kalau sia chakha nia ni chuanin zanin kalau somna che hi I hupur veu po ning ka sia nge hupur veu zo ka phura ka hupur boka chuanin inve KTv ate inin mang ve member te in tamem in venga son saron ve member chu kan tam venga renga tuna hian ke ma hi evangelism subcommittee hian committee member in gani ve ya ani takso aba ki chu in man na kanai vaklo KTv ti lo le evangelical union ti lo chin man na kanai vaklo inau enge zir tuna hian kanau hi tuna hian BA Political Science azirmeka I Delia ametia azirmeka ni ka hriat tan na chi video hemi Pathian thu an soite I mot enge video toite te tang khang ka hria che ni ta chon ka hmu chen chu in Bible study te ni le ta chu wan chonin ma se khami kha nakin deu la lu toila inun shim shima hian hei kan sudi local hian in hei an chi khang kan soi thuak thona kan shil thuak na ta black and white muwa black and white soi fe dan tam takhi om thona ka hi kan ke mania po hian black and white hi soi fe tur ka nei ve thawa ma che ka tu tu ma chong ka soi lo tura ka nga han soi chin tala inuna hian a hrim hrimin hey black and white kan ti chuanin nun han ni ve babab ma sa hi oma mizowa pe chuanan hemi hi om tam mani ti chuanin hemi piang thar kan han ti ta nun tak zok isu kan nei nun angchi nangma hrim hima inun ma salam ti me ang min share ve nu theim min share chinte katen noma mase katen nom dan hi nu le pa te thu oya te nom kania kasimi zulem ka changa kanun kan nun lem changa ni biakina te kain la kala manga biakina kut ka benga kazaya nga lam tola chuan min mu thowang choti hun lai chuan mase kanun chongril khaten noma kanuna black lai soi doni chuan tu nu ken le ti chuan a white vek toni cha chu voin ne chuan mal som nan lo chang towa kha ta kamin lo ti chak tu te an lo nia min lo ti chak tu ka ti om na ki chu kanuna har sa lai le a black lai ka tiang chi tak tak te kha kan bol lo la kan she om na kan tok ve na sa ko som kan ilai hosela kom thina chula pe chuan tun thlenga gala hriat karil ru la cham bang ka thei lo chu ka in bol zo min zun khum du tu te kha no mani hosela nom la khan ka lukhama khan kami tuite kha luang ve na sa thina le tla sinan ngei rona sorum kal le ta te min dia min kom thapei lo thina kha black zo lai chu nia amara chu
voi ne chon chu soile soinu khang ta ka voi ne chon voi india bena helaya ron thu thei cm2 te jinga mi kha ani vetla se chon a hoi vek to ni se chu soile soinu a black lai ro chon khang hun lai enton te ka jinga kan enton lai mi enton tur te kan puya lem ka changa ni no le pa te a chon in khom taima in khom tha ma se mi mu lo khan kan nun kha angal la achim oma komo kan bola sersi pa kanom lai phei kha chuan zana hian kan bing chenga I nula te kan rima pol riat pol kuavel kan lani lai nia tapo chuan I ko ran upa te in ko ta hian scooty te bike thing kan pit waka han kan tlan chia ko ran upa kan ngei theiwak lo mi yang chi te chu te khan kan ti boy thina chu ten chuan ma se min hriat lo wangi mi win khan atuk vela saturday a mi boina siamila atuk vela chu kan khom kan lam le khal thenga ten nom ka ti da du setan lom zong tak biakin lam thei ma se nuwa komo bol thei adu dana omle thei kania chu chu ablek lai kan ti don chuan chung vai lai chu ni karing ani a ship shipin nang ma ship shipa hemi roi lo ang chi ang atemo khatiang chi khan kami inun ship shipa khan ni rui lo le me zel ti vele chu kan nei vak lo ma tinge hi video ma saka ente I sermon it is eng lo ka en hian in kalo chu kan leng ko mi lo ni chumo chu lai ta ka chu nia ka zo chak em chu I testimony so hian tuna bokhan mi bol lo ka ne ti top ta ma se in ti ti soi char khan ke ni nga ya chuan normal ani hei mi pa ngai anga ngai ta ka kom tan bok I local ta kan kom che hian khatuna po rui lo ka ngai lo ti de ta ma se I testimony so hian rui lo ti rep hei I lo tlan ve rep tong hian ni testimony hi ngai thla ka olani chumo he nau te chu I no pan nen ava sual thinom ve ting khan ka lo dong song thin ani chumo ma se tu nai soi kha chuan in ni tammi alawa ani chuan ni le I tu na mi ten om kania in ti ta ka khan pian thar na chung chang hei I piang thar to em te kan an ti ta I ve deu chu piang thar enge ti pokam han ni khan I video ka ni na omani nangma hemi nun in thak om je enge piang thar ti om je nangma alandan pian thar nei one time event ang hian kan ngain ka ria mizo than ka te hiam pian thar na chu nungzui na nen hena kal kopa chulai chu shephak lo na pian thar na lai kha kan thring ka ria pian thar na chu dam chung de to nia iso krista nungzui na ne hen akal sun zom poka iso krista hian piang thar ti trong kam be chu mang khat khoba johana bung tum chang thuma le changa khan alanga adanga chon peter le ka thon pakana bung kha chang somni pathuma khan alang le ta chuaya man tam jok chu zui ti trong kam video te po hian kalong mang fo thina iso krista nungzui na mang tamani iso krista po hian chanjin thabuli a voi somni vel aman thu te po kan hua chuan leviate mathaya te kodona mizui ro utia mathai bung ko chang ko te lu ka bunga chang somni pasaria ten chumai pelama johona te jakopate po khan an len den lai te kalsani nan zuya mathai bung li chang somni na petera po khan engkim kalsani na zuini so ten chon iso krista han mi som do han mi zui ro uti thina so wa chon pian tharna iso krista nung zui na nen akal ko pani ti hi shelo hian tam thaki chu piang thar ting kan in chala kan no panlai baptisma kan chan kha kan pian tharna kan mangzuim o ka ti thina pian tharna ronzui tu zu iso krista nung zui na mi nung kan zui chun an thil deng kan lo ti ver thina ni chu chu atlemin ka ria lai ko vel rong bolna nang ma shim chimani le hei tun lai choni I piang thar to em te kan an ti ta khami le piang thar da tu han I soi che ta ni nang ma nu na engtin nge atho ka zo ne she thiam em entinan imo mi in mania antinan nang ma testimony min share achan chu ka zo le du na chan chu I insta ka na tangbo ing nia ka zo zel don che nang ma hi ka khresat lo wangin fedika I rep tin tra I rep kami avar sa tang yan ya fedika kha iron ko chua ka ni fedika awanga nun ron hei ka chong kam lemin lo dik lo poni fedika atang khani nang man nun tharon ne ang do khan ka lo ngai thani chemo chuwan chon ta tang zo khan nang ma atanga kami ni le I pian thar na chu nang ma testimony tang nan soi fe chinte iso krista nung zui turin du ka thlanga kalsan nei ka in huame kati na hi ke chuan pian tharna ka chhal chu nia I no panlai baptisman chan kha pian tharna an ring ani chuan bible hin ke wangai ni kati pian tharna chu hei mani nun ron sher ron thil soi tur tam don tu ka ma se pol som kan zo kha chu ni chana han pol som ka soya pol som kan I lai le pol som kan I ma khang ta kha ron soi ta ni chuan pol som kan I lai kum to pa covid 19 aron nia chuan kan pass chuaka
i selsi pa kanom lai ania ta chuan in chunga in Frederick Sarmon te upa matsuana i Holy Fire team speaker te han ta ka ngai tha kha kan fian rel nu na khami roi lu ta ma jing dar li le chan ve ka thawa dar kar ni te Pathian ka pola ka tong tra ya chula da chut engtik lai nge ka pian thar ka shelo ti thei tur chu ni ma se khati hunla zong kha chu ka piang thar chu ko ti ve khami ma po khan piang thar ka lo in ti ve thina pol re te ka te nom lai zong te po khan piang thar kha ka lo in ti ve thin a hun tak ka soi thelo ma se iswa nung zui tur du ka than na chu po som phat khani inu le pa te hianin an ile hemi Pathian nung zui i suan nei tur hian in ting takin ngen kai roi che kapa hi Pathian tri mi nia i soi ta top maila number 4 atlan vena sa thina i zu te po in ve thina amaro chu kano pan lai zong kapa thil ti ka mu thin chu kapa chu tong trai thina jing a tong trai ri in a tong trai thom in min kai thawanga zana a tong trai thom ria in zan kan muanga atong trai Bible ke utama do kan ma Bible ne nanin kara tha pa ten khati anti kan mu tam na chuan pa te thil tiang kan lo ti sun zom ve ni chuan kanu le pa te hi chu ni chungin khom te poi kan ngai poi mo Pathian zara kan nei tha a chungin khom kan ngai poi mo no pan te ta kanu le pa ten rin na ko hi chuan min lo kai hroi tha in ka ria chu wang chuan tunlai zela te po hian ka thil ngai poi mo ta ka chu chungin khom an mang tha em e presbyterian a pon chungin Christian chung ko campaign ka tiang chi te he tha ka te em na chan ania nu le pa ten an fa te an zir tir na ka hai Sunday school kan soi kai lo ka nga Sunday school ko soi che do mi lova ma se Sunday school failure emo ani lo failure ni lovin a consequence tun ma ka chuan America ramma hemi Sunday school system introduce ani ma ka chuan family worship an ching thin ani in khom na chung kon an kala an fa te kha nu le pa te mo phurna lewan ni ma sela Sunday school ron oma tunlai khovela te pon nu le pa ten Sunday school jirtir tu te kuta chau khan an fa te khan da to ni ma se Bible kanen chuan thu fing te jek te po anila FSC te po anila tir ko pole te pon an lo cha chu pa te khan an fa te kha zaidam takin lo jirtir turin jirtir ni thu fing te jek apon kan muwa no pang chu kalna om ko nga chon jirtiro nu le pa te kuta khan da ni chu tunlai khovela kan ta cham toy mo ka ti Sunday school karon soisel na ni lovin Sunday school ina ke mani a khong nei na khan Sunday school a khang kan in hatwa fa ten pa ten nu ten an fa te Pathian tuan zirpui hi atam to lovin ka ria nia an chante po manga tin Sunday school zirtir tu te han an lo zirtir en lo de lek ni chuan han dem mai te po hi all thin ani chu wan chuan nia I kan zo le du zeu chu engting e chuin khoi man thin nang mani chung ko bi kha kanin rotate kwala achang le thu ka soi chang te lo nga kanu te kanau te no pan lai tang to hian ka pa hian hun himin man chok tir thina kar kha routine ni ka pan ron siama ta chuan siamsa ta chuan chu bo che thiang lo kanawin keman kanuin ka pa in kanin man jing le tlai nge tlai a chau jing a chuan ka pa le kanaw hian in khel thina chuan chungin khom kha arwal thelowa kan chu ei po jing lama chuan arwal the thin kanu pan te tang tun thlengin kan jing chu ei kan tuk chuan ei la rol thela ni le chuin khomin nei man big in nei nge Bible kan siara chuan chula tang chuan Pathian in puan na kan don te kan soi thi share thi van thave a chulai ta chu in tur luina chang chu na ngai ver thina kanaw phei chu ei mi jinga thu dinga thu soi chi ni rowa huna du rei ve khom me kanaw vina hemi Bible chang hi kanuna tho dan chuan ti thei tur chuan kanaw kha chu huna du rei ve ini choi mi pa kan nia thil kan lo pol kan don vak lo po kan lo soi zau ve thei thin ta thu soi hi tu him phima mi kapa hi thu soi mi nia kema po hian nuam chu katia nia I video kan hianin itlan par thile tha soi ke atong ruam lo ma te min thina ka tong danin du anom mel te ka chona ti thina upalam pang chuan she man lo ve thawang ke po hi kan I thawa hetia tong chur re ti lo hian tu kan soi tak takan tui tak tak chu I tong hi rang lu to ka vita kan she man lo ne hin ti fo mo ni china I soi kha ka soi ve zeu ka duwa nu le pa ina kan fa te mo pur na chung chang hi pa bi kha iron highlight kha ka lo me mani ka fa hi ka moni ti ka sia Pathian tu le Pathian de zirti ra hian Sunday school chu akal vekang ti tur poti vekang ma se ka fa Pathian thu kai shoi le zirtir hi chu ka moni ti ka cheng emema chu wan jong ka fa no kai shoi ve a zai de no zirtira bek in an kala hi chu atha ka ti lu tu kani ma se
amo tak taka chuan eng ti kong pa ma hianin ka fa te zirtir kong a hian zirtir tu te ka dem ka ring lo a chan chun ti tur kha min lo en kol sak mai kha a lawmawm to a bak kha chu I vadem chan tur ka nei lo ka ti tur vek ania chu van chuan ni chin nei ron soi kha hei kala soi lo lang ngai mi lawa ma se pathian thu tang ngei ni ron kuat chuwa wang kan kan phur ve thu ta kan soi ve ni chu ka mo ni ti hi ka chiang top ka fa chuan ma chu van chuan pa fa ina kan thu kal pung tu na hian eng po lo ni se koi hmuna po kal se ka pa ina min ti sta na kha ka fa hian aking ve tura ka ngai ani chumo chu chu poimo ka ti em a kan soi ve lang ve du ni chu ben a hian in hei LEHKHABU hi azia ka omzia lo te zia ka hei BENA.RALTE ti nia hei hi ka zot chiang lok do hei alai hianin hei question mark oma hei alai lem te hi enge entir de nang en hamian thil fialok te akom kha a omzia lo ti ni hai LEHKHABU hi hei hi keima kania alai mi ha sedana min thlem tu nia vantir ko thil tha min thil tu nia chuan question mark om bokta ta hian tu zon engzo khinge ka thanang le ti kha intira zeril wa nei lo hei kala ziale kala no pang ve gara zeril wa nei lo ni komisa ti ning ngai je azia ta hi kum som pasari chau kan line ni ta ma se publication chu class 12 kan zo nu kha ngai se kum som pariat kan publish tak chon kum som pariat kan ni to ma se zia hun lai chon kum som paruk le kum som pasari zo nai nga to ani moi nu na ti hang la hian inun chim chim ani chon zo na nga ti khan tun lai chon hei nun buai nun rui lo wang te thil ti sang sang de ma se inun na zo na nga china ka zo to che nun khatianga rui lo wa te le watan inimi lo ta box ya chu wan chon inuna hian pathian izon na satwang le nun om je izon na satwang ani thei tro achan chu ithu pui ka en hian hei ZIAKTU tu mata andalan lo pakhat ni china kan keu zewa ka mu chu hei pathian te lek ti nia thu pui ma sabera kan he nau chu ti tur khan ita lani pathian te lek iti man san no hi engwang pathian ka kan da niam khopa kha hun lai khan philosopher ni chan science background ni tro te me science zirmek ta posom pakhat ni chana khan ka soi tel lo pakhat chu posom pakhat kan ni chola ka nun thak da ngam lai ni kan han ti nangin khati khon la ka wa vai pui lai ni le ta mi LEHKHABU hi agnostic emo atheist ni chi si lo kham in karvel laya live khani ta chuan nicha an frajik nicha philosopher ania a philosophy ka hria thiam lo le ka man lo chu god is that pathiani athini ti philosophy ka hria thiam chi lova a soitum ta ka chu mi puiten pathiani kan ma mo to lo ma kan mangan ni atana tur kan ne ka hlimni atana tur kan ne ya chu kan hriat na lakata pathiani athini ti ka frajik nicha philosophy chunia ma se khami pathian athi ti kha a hun lai chun ka hria thiam lo philosophy kha ke chuan I pathian da niam nan pathian kha athia kan ma mo to love he pathian telo po hian khovela kal theya thil so ai pathian chu hemi LEHKHABU mi na chera ni chu pathian ni alovan ma mo lo eten yang kan thil shiat thiam lo soifianan pathian kan mangani tin hemi LEHKHABU chon kalpui entina kan no panai chuan te ka ron tla emo khopui te ron ria puwana thinrim te kan ti thin ta te ka ron tlak the kan no panai chuan puwana thinrim kan tia je chu kan hriat chia lo kan hriat thiam lo soifiana khan van lam kan kok thin ani chu teng deuh che chuan man lai khan pi le pu te man lai tak khan khoveli engtin nge lo le khoveli engwang ro dom nge ke ve me engtin nge ka lo ti zo nan lo zot thina chu mi an thil hriat lo chu a chana an nei thenan khan pathian ti kha an introduce chuan pathian hi khovel siam tu te kan lo tia dam chan min pe tu ewan nge ka dam ti chana khan lalpan pathian in mangai turin min siamani in mamo ton tur kan ni tiang khan pathian hi loophole ni lo gap thil kan soifia thelo gap omron soifia tu ang khan karon da pathian te lek karon da ni khop mai hei kan thil hriat lo chana si lo soifia nan lalpa kan mangani khovel ron pin so da kan threlova big bang te kan te khan science lama chuan ase tharau lama chon chhanawm silal pana siamani kha kan thil hriat chi lo ha soron soifiana han pathian kan mang thina chu tuna chon soifiana tam to kum tuna tang kum sang kha chon khovel ron dan poi kan hre to mai theini ti te han karon ziak ta to chon pathian kan ma mo to don lo pathian ka daron da zero ani thupui pakhat na chon thupui pakhat na chon thupui pakhat na chon ni hei ikal na lamai chon ikal na ri mo inu le pa te hian eng te ti vak ipa ni thoe
อีพาฮีที่เป็นทิลต์อติชิมเห็น extreme จีเนี่ย extreme จีจูนี่อินไดต์แต่พอเห็นส่วน extra ลักเต้ที่ที่น่าเรื่องอ่ะ extreme จีอัตโตเห็นที่เราจวนให้จุกันที่เครปเตียงที่ที่สิ่งเหตุในจีเนี่ยอาการรักเราจวนมาเสียอับุลจวนตัวจูบานสันเลวจู่ๆฟ้าป่าปนเกี่ยมาพอเห็นกระชุนจุมากับบุลจวนตัวจู่อัตโตปรัดก็เห็นปุยังอันนี้จู่อันนี้เมลตันจู่ฟังส่วนนี้คำมิลาพวกเขาอัตุปุยค่ะดำโดยโมเวียที่เขาปุยตาเนี่ย extreme เขาปะดำโดยดูเราหุ่นไล่ชาวเวลโควิดแต่พวกเขาสังนี่เลยสมนิปัญญานี่จวนนี้เฮมิฮีโควิดไลฟ์เวลนี่ตาดำโดยโมเวียอีที่จุดดูเราที่เวลโควิดไลฟ์เวลนี่โดนเสียโควิดไลฟ์เวลชุกเด่นมากอันครบไหมออนไลน์คลาสก็หลากหลายกับปันดำโดยมินวนเปโดนะมินวนเปกระโดดกันนะดักกับผมชัวร์ก็ป้าทิ้งริบรูดุมินโนชัวตุ้มแต่พอเห็นก็เสียก็ดำโดยก็ดูเราแต่ก็จะอินโนชัวแต่คันกันอินเอกแล้ววันนี้จุดเตียงขอบจันกันก็หันุปาทิ้งขัดเต้นมินวนเบียนั่นบวยตัวนี้โควิด-19ใครที่อุปการณ์ดำโดดูบ็อกซี่เรารินนั่นก็กำลังที่ extreme มักจะกันในบ็อกซี่อีทุกปีดาริมใช่ไหมอีส่วนเมลที่อ่ะที่เนี่ยมารุตี800ที่เนี่ยงรอวันรำยูนิฟอร์มงรอตัวบุญเชียร์ปฏิฟอนเนี่ยมารุตี800ที่ยังไงด่าฉันมารุตี800ก็ด่าฉันสู้ข้ามีช่วงกันเด็กขึ้นทุกคนมารุตี800กับมังอ่ะก็ทุกส่วนนะวิดีโอประกาศพวกเขาการันมังตามารุตี800เลยเฟอร์รารี่ค่ะก็เอ็นนะอินสตาแอคเคาท์มินเราใส่สักชิ้นล็อกแต่ชาไลเต้นเบนฮีกันเราช่วยจุยเทนตัวต่างกันKRISTAFA BENA.RALTE จุไลแต่จุKRISTAFAที่อินโวชันยังไงKRISTAFA กันนี่ว่าจุมีจอยเนี่ยก็ได้เดี๋ยวแค่ทีนะKRISTAFA ที่ก็จอยนะส่วน /BENA.RALTE ตัวนั้นมีพวกBENA.RALTEที่เราเป็นKRISTAFAที่ตบด่ากันตัวมาเซ่คุณอะไรมาเสียเวจ้าผมเนี่ยอีตัวนั้นกันหูเวจ้าเสียทุกปีนที่เวแล้วจังจ้ะข้าจุกอัดไล่ก็เสียเนี่ยโมมีบุหรี่พวกนี้ก็สวยจักทีตัวไล่ให้มีตาก็หดชนก็ติค่ะมีนกระตันหดโดนแต่พวกนี้กับพันเหล่าทีละจังจนก็จุไล่แต่ก็จุไปหมดก็เตะกี่ประมาณน่ะโควิดไล่เท่าขานินฮาร์สันนักการะเบสนาทีค่ะโควิดกันตมไล่หังกะเจียกันมั้งมาเสร็จตุนนวดที่กันหันกันเฮียนก็ทุเจียก็ดูเราตั้มตะขี้ออกมาจู่ๆเนี่ยเจียก็ได้ที่ฟิล์มขุดจู่เราง่ายครบไหมก็แต่มาเสร็จนั่งจู่ปริ้นเนี่ยเราว่าเขาจู่กันปริ้นเขามีฟิล์มเราไล่จู่blind faith ก็กระโดดซอยนึงแต่ดูก็ทุบปุยปันนี่นั่นเจียก็กระจันตบตีนี่ตาขัน blind faith ชั้นเลวังมูมัลตักเลว่าโอ้ยตบนะฮีอะไรเป็นนั่นดูเบอร์นี่ที่สองขันถูกค่ะอารมณ์ละตานี่มาเราจู่ตัวนี้ที่ประเทศเริ่มที่ส่วนทะเลเห็นLEHKHABU Pahnihnaตลางสารกันตุมาแต่ส่วนเฮมิซิร์ตีน่ะตัวเราเห็นblind faithนี่ตัวเราเป็น leap of faithการันซอยนึงตัวโดนการเชียร์เสียนมาฟังอินแล้วป่าเห็นกันอินมาตัวจกันนี่การินน่ะจุกเชียร์นี่ที่เราโพลข้านะเราเตะขันเชียร์เสียนมาฟังรินนะคะจู่อาจารย์นี่พวกข้าตัวนั้นLEHKHABU Pahnihnaอินการจุกุมนี่LEHKHABUเวลนี่ตัวน่ะข้ามีช่วงคันประเทศรินนามินเล่าไก่ช่วยมินเล่าช่วยใช่ปะที่คนไล่จวนรินมอลท็อปตัวน่าเวทุ่งจวนSawiseltu Tarmitนี่ตาLEHKHABUมิงตัวที่ตัวน่าเวทุ่งจวนรินนะคะเชียดมาฟังอินเชียดน่ารินน่าจุเลยมิงกันโตเชียดน่ารินน่าจุเชียดน่าฟังในลมทีน่าเชียดน่าจุคริสต์ทูฟังในลมทีที่รวมบุ้งสมจังโซปักว่าอินะสยังคันอันนี้จวนนี้เฮ้ยที่คนไล่ยันไบเบิลสตัดอินตัวแล้วตัวเราเวเที่คนไล่จนฟรีสไตล์เอาวักสตาร์มอนไทป์เดี๋ยวประเทศตัวจุยเวียวต่อตีนะประเทศตัวจุกตัวยังมาเซ่ไซน์จะจังชิมแต่บอกกันที่ลิคลีร์นะไซน์กันเสียแต่ว่าตัวไปจังชิมบอกยัน personal interpretation ก็ว่าระมาเซ่ตัวไล่ตัวน่าเวตัวทุ่งส่วน context เนี่ย content นะ Bible history อังซองเอ็นคันจู่ฟังส่วนนี้ก็เสเลยชินนะฉันที่คนไล่จน personal เรื่องการ interpret นะซะหิมเราเวียนก็เสียเชื่อตัวผมมีก็recommendพวกเราหิมเราเดี๋ยวตัวใส่จนพูดว่าจู่มีคอมเมนต์เรียกจนอีรอนติดเดียวเรื่องต่อมาตัวไล่จู่ตั้งตัวเนี่ยจู่ไล่แต่ตัวน่ะปัดเอ็นทูรอนชัวเลยตัวรับพอเชียร์อาจารย์ผมต่อเขาปิงกันเสียจู่ฟังจนเอ็งวางอินเงี้ยเฮมีข้อเวลาจังอ่ะ Bible study อีส่วนไม่บักอ่ะอีทุใส่ชิมมาปอดจู่มีเจียกจู่มีเจียกจู่มี context จู่มีคอมเมนต์เรียอีรอนส่วนรู้นะฉันเลยเอ็งวางจังใครเงี้ยนี่เลยเรื่องตัวน่ะเอ็งวางเงี้ยไปหมดจู่มี Bible study ก็ตุยชาวนะกันดูตอนนั้นจน Evangelical Union
Union of Evangelical Students of India UESI hnuaia khami EU kan ti hi kanuna hian ngong anei tama pathian zara chan chu central lama ei mizo de sud mani du dana kalchi kan ni ve a tong moi lo ni lo se pathian thu at point freestyle deu le pathian ne na tanga ka don tia mani kan don tam tak chuam ke mangai pathian thu don thin kan nei ma se mani ve zong le mani du zong te nen hian khang pathian thu te kha kan lo shet pol thina tam tak chu lalpa ne na tang ron thleng ani ai ma chon kan ve zong le kan du zong mila bible kan herrem kha lo om thina ni chuan chuan UESI hnuaiami EU kan tia hian Bible study kan wara nikum masa discipleship training camp evangelistic camp discipleship training camp state leadership training camp pa uma chung de chu ka lu chuak veka chunga chuan I Bible study kan nei thina kan in zirtir na saboka National Students Consultation Program mangin Hyderabad ka zukal pheka chu heta Mizoram chuan charismatic deva guitar le music chitin reng te nena ti khut chi kan ni khuta vai housing kanan zuk fellowship chu Telangana hlate milo sakpuya luru ring harna ka ti mai hai charismatic revival ang chitin rihut harna loma keipo mitwit la zaya lam chi kanita keleng gana kan zuk theng de chon khang te kan ni to lo reng zandar som pakhat vela te pon tirko pol kha ngatinge apostolship kha galatia te hen an lo rin le ting chi te kan in zo te kan Bible study kha kan nei na sa ni committee member training camp nei Kolkata nikuma han kan kalboka hei ka kalpui te in chen boy na lo an lo kalboka committee member training camp nei kan kala Bible kar ni chunga ni ya jing daruk lechan vevela kan thowa zandar ko vela session na topa zandar som pakhat dar som pani vela pon Bible assignment kan lati ni Mizoram pathian tu soya khatia rong bol hanti thin danga chon Bible study zandar som pakadar som pani vel thenga home assignment hanti tluk chu pe lo do me hi nia hei mani du tok chin te tun ma chuan kan rong bol na chon mani du tok chin te le mani pathian ni min pol na to kha kan lalu ta kan du to ka nak tu ta na saiturin thlat sopin kan lathina ma se minan sual tak khachu kan trong kam te bo kan film khora I commentary le study Bible te ta khan kan ron tamboka chu ni do ber me kha mi ron in thak ma se process ania amuanga voi khata tia soi angot nga chu ni don lawa kha thiam voi khata in thak thut khachu ni lem lo kan in man na ang zel khan Bible study lo poi mo le mai Bible hi ahun lai original audience te tarmit vuwa kan wajirangai ni ti rilu kha karon pu chhauta so chon kan danglam na ron thlen ve chho zela John MacArthur te commercial chowa William Bartley hi ka ron na saboka I ashilfia na buang chi te a series ang hian chon William McDonald ta te teng khan I LEHKHABU ron na chang te kha ka ria LEHKHABU chiar tam mami ka chiar tam chu ka in tilu to lo ka dong chon ka chiar tam lo nang mani study ho ran chon in LEHKHABU chiar wak ni lovin ron tur ang kha in la khom tama law chon aron tur dik takhi ron pe training ka ria chu ta chon LEHKHABU le LEHKHABU thai jong ve na sadoni ma zong ve na sakop mai ka de luin sualna sathin sum duang nei pe chon na tro commentary tha phoi chu to sang thum te lo ni thin box ya to lu tuk oi ma po hian an ron da hian in sang karin lo in hei sing sang re sang kwa sing alo an ron alo ome man ron ti hi mi hian an lo hei grupa hian in kan Mizorama hei kan miron tak pastor te ponama LEHKHABU hin lo le na salut tukhi lo ne ma to do te po hi tiang ang hi ke pon ani ang ti hi ka lo ringai lo LEHKHABU hi lo to khop mai ma se a man nan le apoi mo nan lo hriat wang hi lo ne lo ui me lo hi lo ne chuanin ka zole du te chu in insta bo ka mu chu 50 days Bible study hi tu nei soi kha mi nge in heta 50 days ka chu kan ina khalai ta kha chu in 50 days Bible study hi tikhan ka zot lo chenga entingein ne ya entingein trana tu tenge chuan EU ang khan ngein tia tiang chi in bul chan na le 50 days kami program prim khan share chinte Martin Luther ate John Calvin ate thisen hi ke mahena luang ka thian thu thina thente bula hian sola scriptura Bible hi Pathian in puana vor to pani ti hi kalavonge mema I Bible kalpelin Pathian in puang don lo ti te achan chu ke mani du dan milin Bible kana interpret hina hi exegesis le eisegesis ti sap tanga oma so biblical interpretation of the text le personal interpretation of the text so that one
personal khan kalau interpret na sathina chu wang chon I kan thiante ho ka soma bultan tu chu paruk chau kan ni April ni somni pali atanga June ni som pani thleng khan nikum sang ni somni pathum khan kan ina jingdar nga le chan ve Bible study kan nei thina jingdar nga le chan ve a jingdar nga le chan ve a chung ten support chu wanga na som ve min support lo lu tu zo ka mo tir chan masa kan Bible study zo chu kapa pon ke ma danglam na mu Pathian zara Pathian ko na zara lew lewa tun thleng pon kapa ina soi chin chu iu hi chu karin ai deng in lo puitling in rong bol na te hi alo het khop me ran ti thina ni hemi USI kan ti hoya kan rong bol na hi I Bible study hian hemi kan Bible study 50 days Bible study khan 50 days sau ni lovin aminga khan kan tel khera chu 50 consecutive days Bible study kan ti khera ge pom lo ni tinin Sunday po kan solova Saturday te kan exam laila ni le ngala April ania May kan exam May thapum kan exam June kan kaya June ni redwell theng kan exam le June ni som pani thleng khan ti khan kan exam ma tang culture ra thil tum pathum kan neya pakhatna chuan tuk tina khovelung ngai na ten miron ti boima Pathian ngai tur injir tina ni I ka soem zia chu khovel lungai na ka ti khan college te kan rong bol na te school te kan na thote boni theita khang ina miron chim boima Pathian ngai thtura injir tir chu thil tum pakhatna Pahnihna chuan Bible study kal tanga Pathian ngai thak ngai nei tir chu ngai nei tir voi khat one time thing ni tur khan kan du lova ni thakata ni lova thakhat le kar khat pon ni lova thakhat le achan ve aina tamna than chu ngai nei man turin Bible study kha kai shoi kan tuma chuan thil tum pathum na chu Timothy le ka thon Pahnihna bung ni be chan khan Krista si pe thani tura injir tir si pe chu jinga jana thoma si pe chu apu thu yani chuan Timothy le ka thon Pahnihna bung ni na soyang khan khovel lung kham khovel thilte atong kam tak ka theng hil dai mai khovel thilte khana inti boy velo watia chu te chuan Krista si pe thari nom chu jinga thoma turani apu thu oi turani apu thu absolute order ani tin apu thu oi turani ti te chuan si pe chu rui the thilte zuk le mo kha zong le ka ta ka omti afilima si pe chu rui the thilte zuk le mom te khaini te toibur te khang sang la ka ta ka afilima ni chu Krista si pe thani tur kha kan injer tira Pathian khoi na zara mi paruk in bul kan trana ni somni pangana te pe ka chon mi somni pariat kan lo ni to Pathian khoi na zar lewa chon Bible study atop lama kha chon kan claim lia hai physics student kan ya mathematical in graph in plot don taila het hian atira chon kan claim ni somni pangana chawela chon api ka thlenga mi somni pangate somthum don te kan thlenga chon ni som ngana dona chawa ka chon kan claim le to ma se Pathian khoi na zara tun thlenga danglam na chanjui ta pathum manoma Bible study hi Iso Krista nung zitura du ka thlanna ni tin Pachu University College kan EU member ten an soinga ma voin ni thleng point Pathian zara lia ulevin Iso Krista an lakhetani van lawmawm ve thian ho ka som kho mai ti khan in venga thian te nge tuna EU e thin ta tho kan venga ka thian te anoma EU ka thian te PUC te MCC te college sang arem changa pia athen chu EU ni ve kher lo rong kal thin te noma athen chu K3P lam ten ron kala nu le pa te kha ka mu thina khang kal thin mi mi zui te po rong kal thina ni po BD ni ya sino ta kan zirtir tu ni ya chuan Baptist lam ko ran upa te po cha chon kal ka mu thina ka te ko ran upang chi te po khamo avat thave a chu ti chon kan pastor le kan ko ran secretary pon ni somni pangana kha chon miron kan bial tu pastor le secretary te po kha miron telpui ani chuan in nu le pa te khani le chu min nei lai chuan in in chhung ani om sia in tho ve ka ngai om sia an ron tel ve thin ngai nu le pa ten telpui chawan boithla khop me tir chuan kapin dan kha sang kha boithla om sia tir chuan kapin dan ati tham gan oma parukan nia mase som panga pelchina chuan kapin dan na angai nam to lo do kan Bible study na tur do kan chu kan ya kan thu bial thina mase kha khan min dol zo to lova sitting room ma kan in sona chuan chuan kan exam lai pun kan ti ve ka wang khan kan ina ti thelo chang kan nga du ta te na ten ka thien te dang te chuan Sunday hi chuan PUC EU office kan nei thin boka ram lo chuan Paul suak te min tia ai tlema ko thane mo chalai pole mo ina ati ngai lo dana rong boli chuan Paul suak chani kan sangma kalsual ti te chula dang chuan zona ka zo thina chu mizovina kalsual kan ti enge te fung Bible kalpera in puana dong hini kalasona diktak chu Pathian khoi na zara commentary kan rona commentary nei milem shilfia na te historical context nei milem tin kan zira
chu kal suan na moran in ka relo hei trong kam chapawa khong itakin en tu te po hian lo se kal sual anti te fung kha ko ran chung apon kal sual anom bible kal pela pathian in pon na dong le mani du dan mila pathian in pon tir tum manom kha kal suan na zok chuni chu huaisen takin martin luther te john calvin te tarmit vo chungin hei chu ka soinga mani ole zadin chu til hei asang zo tur kha kalanga je sia apathian thu bi khan han soya han podcast tak taka chakom ma se tuni kan voi khatna nia nangma hi tunge ti riat potangai e kan mi ko ma hi kan riat chen lo chon nakina tuiron soi vak se engtin nge pathian thu lo kal puya engtin nge lo tui ti kha kan riat lo chonin nakina zona tam dona wangin chani chon amma hi kan hai chu potangai dai lemin lo thut pui fo don ani ti kan program apola lang fo don bible study po bin nei pui don kan program a hian he program hian in bible study te mo khatiang kha lakal pui hi kan tum shim shim ani pathian thu zir hi ituing ka ria pathian tu nai soya tang po khani tuiti ka ria putchuwa wa te po hi putchuwa wa te ang chi te khatiang chi te po kha in soi tak pe jom putchuwa wa thak tu tan hian kan o chau mai don cheng ka ria bible zir hi tuimi itumem bible zir ka tuma kano panla tang ka tum to mase hei bachelor zo hen master hanzir chunzum le pot ka tuma chanchu reverend doctor cho thuma aron soi fawa ka ngai sa ne ma wang hian ke point ka soilo theilawa ni kum masa november thatir ma han kan lenga i ama han huin mo ma huin kan lenga chuta lo soi po chu kan ni tumang kan ni thelo na chanchu philosophy subject ka zir lo hi ni ati top mai ni chu ten khop chan philosophy kha ngai poimwa ain chir na po ni bokta ni chu wang chan philosophy hi tuna theology zirmain hun kala nei thova science background na physics ka tui em ka zir towa philosophy po ka tuya kumni hi hanzir le phota philosophy lam in engtin nge khovela thlir science lam in khovel engtin nge thlir ti hanzir nuwa theological approach in bible hanzir le ila chu ka du danan tuna ri chu ka tum dan ani ni chu bible zir ta la engtin nge englai nang nge kalitum Bible zir ti khan ti maya bidi mi chon ba bidin zira pastor an dil maya kapa the chuan biblical himin tui puya new testament mo old testament ma se kai ba mi ki chun hei reverend dr rosiam len that subject christian theology ni kum masa presbyterian kan zirlai bujiak tu ka rin na hum himna I think ati dan ta ka che to lo ka mi ziak tu reverend dr rosiam len that subject christian theology mi mal hi chon ka tui pui chan so philosophical ve ara thil sang te po kha I pathian in ramati chan bd hi zirve ka tuma mth ka chunzum ka tum boka master so dth doctorate in theology zir chunzum ka tum bok ma se pastor la mai ka kala nge ka shilo le lalpa thu nia no panlai tong chon pastor katifai veka ma se eu ka inmang hi ngoi te heng lo po hi rong bola peng dang lo tam ni hi bible milin kalila chu tu na ri chon fu ber bible chuan kalulan ham te na min te tu zirtira te semula pale fa pale tharau thiang ni minga chon baptist ro minti pastor niro minti lo rong bola sha lal pan min la tir thei se pastor al chu rong bol na tan chon du om ma se ministry lama te pon min tir theya sikul din tur te pon min tir theya chu ka soita ga usa te pon missionary yang te pon min tir theya lalpa thu la ni ri ma se tu na ri chuan doctor ai thleng chu zir chu kala tum ve USI to roi ti kha UESI khamin noi khanin ending e missionary culture akala khongai takin I kan atam so hin kan na shelo mai the ending e an kaldana nangmani tang khan ending e kumsanga zakwa somnga pali akhan Union of Evangelical Students of India hiantina chu national movement angin an launch professor Hannington enoka professor H na contemplatina chuan I kumsanga zakwa somli pakwavel khan zirlai te zinga khan ronga bol antong tra ho thina ni chumiron chuan chu student Christian movement ti hi zirlai te zinga hen alare mema amara chu kha zirlai te ho in fellowship thina ni college a khan amara chu kha social upliftment kan ti hei mir thei dom kan do trong kam ka theng hile mir thei chom dolna te nge khotlang din mun soi khan na khan a focus ka athil tu makha aron thak dei me hai zirlai te zinga rong bolai chuan khotlang din mun siam thana khan SCM student Christian movement chuan I maron la ta dei ni chuwa chuan professor H na te kho H no ko te ho khan I college zirlai te khan in an tong trai ho thina chuan tang chuan I college sang Madras te Coimbatore te Chennai anilo Madras to Chennai chuan Vellore chuan chung college pathum atang chuan Evangelical Union anon chuaka kumsanga chukwa sungma pali anin mukho ma chula tang chuan Union of Evangelical Students of India hi
India ramin alo mer sheta kumsaka jakwa som sari banga upa doctor elen tluang ate upa chon vung ate upa doctor Aisla lungmo na te hawin MEGF Mizoram Evangelical Graduate Fellowship anron din chawveya chola dang chon Pachung University College masaber Evangelical Union masaber hi din naron nia chola dang chon US a shit chia lo po khan EU khan ron din chawveni tuna hi MS EU te po hinina taka chon Evangelical Union USI way vek thina ani kumsang ni pakhatte khang zongzong te pok entaila USI way vek khani thina ma se tun no chon arong bol dan hi mizo real rem zong ani lova praise and worship a thia ti da khut kha arong bol dan ani che lova bible study ne ya income keu chu bai chu fellowship kan tia ta chon hai mi pakhat le pakhat anin koma te khan an kal sanga dar kar khaten koma khateng rong bol na khan choi nung ta mizo te jinga chon kha tana vak lovani chon Paul thardin tulti na le mizo tong e ya Pathian thu nge kalpui tu Paul kha din ngai na she chawa kumsang ni chawa khan Mizoram Students Evangelical Union kha ron ding chho tabok ta chuan missionary kan ti da ju staff worker kan ti ya to nai Mizoram min bial tu hi pu Philip ale pisalomi ani te poi BDMTH ve thawan nia khan Mizoram top himin biala so an nuai han state coordinator anom le ta ni coordinator tu na hi miso vena kan nei chu umoi moi ani po MTH ATC Transit cho pastoral counseling ani ting khan full time in an thok ve vek thawani lovin khai rilu hi chakin ti ti lu thei mi kum date ming zong tu na han chon mang lovin ko ba ombe lovin document ron file ngal rek ma lang ma hin kemen kale tamo chu wang sok chu nia witnesses for me EU handbook kan nei ta chu kan history zong kha sap tung in sia ka chu mizo tung kale ta chu wang chu ka belang re khop chu po chu ni se kum zong ke soi dik vek the to ke ding chu kan soi thei don long re ming zong chu ni Pathian tu soya po hian ngai nom em na chan chu i bible quote te i thil rim shimi isu en to lawa har ti chu ka sia maro chu khami va soi fia tu na po khan tholamang lawini soi char thei me khami ta ka nia angai nom du em bok katia jonin zona le dota zo turi ka nga tuk che chu wan kan income na poi rei deu lek ti ka sia public speaking a mania in college ayo in telling ka sia in tu soi kha in subject kha nge kha rui a final zanga chu harfi min khovel pasan ro ti khania video non da chu kan en tam ber kha te ro khada khan eng tin nge nang ma kha i tel thei dan Pathian wanga nia kan college a khan trial kan nei phota kan college week a khan ta chuan telve ka duni item kha kan entry na ka thiam zong omlo item rang a khan football kan thiam silo badminton kan thiam silo volleyball kan thiam silo basketball kan thiam silo wa in soi thei siak ti te mo thil dang essay writing kan thu siak ve chu thil kan siak ve mai ya kan thiam tak lova maro chu kamit la tu pakhat khaw mani chu public speaking ania kan han telve nge katia amaro chu khami public speaking ni tur kha kan han bel chian kan han bel chian khan Mizoram Christian College te na Bible study kan nei ni tur kha lo ni se ngoite Pathian thui poi mo jok katia ka kan sela chu wang jon public speaking ta kha kai hnuk do ni amaro chu mak do ta chuan kaming ka cover no re tira MCC hey an president po an EU president po yaron kala an college cover visit turni ne khain nang sia tilori meng lalpan min ko na so kan Bible study te chu na ken la ralle me don ka tiril ruve amaro chu public speaking ni tur kha Thursday dik zo kha lo nia so an Thursday kan kal kha iwa food stall kan siam ma dor kha tumin ka kala kan kal kha dark wallet chan venge somle chan vevela tan somle chan ve tan turni ka ria somle chan vevela tan tur kha dark wevela ka thleng kha bena greenhouse kan in delo iron tel me ngai ti clutch of the min pota harfi min ko fel ma chan roti te ril ru sele thin lung lim ti thu pui te chon chang kana dik ti thu pui pathuma oma chon advertisement around om don bok ta khang ta kha dar kar khatling lo chung khan in po cha ve khanga ya hu thu sai hun du kha ya minute rate ania advertisement round kha minute ni ani boka class of the wing in po cha Pathian zara participants parial kan ma karon pakhat na ta chuan public speaking a khan kan lut chawa first round second round kha Pathian zara han tlang chawa final han kan panga kan in elta Pathian zara Pahnihna kha kania tam tak chuan lungoi lo min ti thina lungoi tak kani khating public a khan thu sai nei to
public sim sim ka tianga tu soyan na yang che khan nang ma sim sim evangelical union hi ni mai i wa hian thu kan soingun a thu soilopon kan roi nguna tin ka tiang phe chu video nen light zong zong nen khan en kim kha azamom la experience don knowing ka sia ma se azamom I tu soi ka en khan in devel phone chapal in na vel ka sina ka en zo ka mo puwan en tuang khan thu kan soi zo kha chu speaker is with him ma ti to pani pathian thu ka sai mi lo har fi min khovel ma chan ro ti ka kan tu puinia min en wang speaker is with him team is with him min ti to pani kan je sia kha stage kha kan tlang nel to tu ka puwan nei tuang ate na thel van chong te tro ka mi tum ani chu angai nomin ka se khan video da chhuak ami da chhuak mi nge ai an YouTube platform ma khan da chhuak ani me ani tak chu I insta hin music hi tuimi tuiwak lo ka thiam lo ma se ka rep thin nia I rep pa hian ma se I thu soi du hi tu lut thein ka sia kha hun lai kha eng hun lai nge he hun lai vel hi nge kum sang ni som ni khat he mi sia lai pon ka la rep tho I rep na sa chan so inun kha iron per da chuak na sa booking ka sia tu nei la tui tho em ka rep to wak lo thing he bible study kan tu tang ya thu le la te an pe then nge tu ka thelo ma se bible study kan nei na sa hun ka hun tam zo ki bible study ya mani chung a person bible study tin ka mang na sa ma chu wang chon rep te eng tikla tra khan nge ka lo kal san ka thelo itu soi sim sim ma hen te kin tu hi war na sain ka re long lem te pen te in mang thina hi nang ma hianin enge a hlut na le atang kai nam chan hi ho ang reng khop maya I thili ka thiam harat las vela te wen physics te katuya mathematics te katuya thil ka thiam hara ma se entir na hote te 2 + 2 = 4 di she thiam lo ta she thiam lo ne na shil fe don ira apple Pahnihna kalanga avai sang e pali te do khan khatiang ang level shil fiak ngai thin ka ni ka she thiam hara chu wang chon ngoi te Pathian thu poi ka soi hi afia zo don lo entir na ngai ni tia pho chapa rem khoma mi bel dan phet ka zonga ma se bible study kan chin tam nu yan te khin thu chu ka war wak to lo ani video po hin a hriat asan chu te khin thu te hi ani na taka chuan I kan du dan mil khan te khin thu kan herrem thin ta chu bible study han nei tak tak hian lo fu ber lovani hi mani du dan kan interpret ani ti kha aron lang lian to chon te khin thu te ka war to lu tuk lo isu aina te khin thu man bak lo hi chu te khin thu hi ka war tam to lo ani chu chon ben rep kha kan soi zo che khalam pang chu kan lut thui lawang ani chin fedika chungchang ka zo to bok chet in ka sia fedika ka soi le du je chu ma se ni chin akhan camping angina moni ka lo tia ma se nang ma chuan I tv vela I enwang ani zo khani mo chung kan chung ko hang kan en thina mo ka pai min en puya min thut lui tir thina serchip it isoi cheki enge ngati nge ni don takalo soi fi lo de kanu kha an posa chon ka pa khan thu khan an pos veleta pol sari pan tho ve ni mo pol sari kum to pa khan kanun posa chon ka pa khan pos vele chon pol riat pol kwa kaluta serchipa chon pol som kha kar khat kalut man ma se ngoi te ka chuak zo don lo pa ka tia home mission ai zol vele lu ka dila home mission kaluta I pa hein kom ngi mele ka ti ka pa ne ni chon telekom in isoi de bol ti ni mi ka pa ne chu kan direct ka thenom khoveng te hian anin sual tawang tia an ron thlek ten thil huaisen hang in kan la ti tivel mai tivel ani eni pa file comment kan tong ranga kan speed ta chaka ipa po ni thomi ka pa po tong rang box ya kan tong ring box ya chuan chon thenom khoveng te kanin how mo hin ti 14 mani mi tek zo ni pa phiran mi ipa te ani ang lo khopa ka pa phir pui chu kulmuk chi ko ro ba mi ko sandu pa chu nia mani ipa ka sia ka ti khani pa ni lo ka sia chole chumo a phir pui ni iron soi che kan dora local thin saron veng ko ran ta na thil ron zong thin hi chu ipa u nau pa ni don a tong muang char mai tong muang char ti de thlap ko ran upa thlap ina se chu ipa hi lo ni lo tat ka sia ipa hi ka sia ka ti kha lo ni lo ani chumo chanin kan soi fe le du me ni chu ani le mo tun lai nge tur nun hi evati ka sia achan chu tuna kan bible study tangpon nun nge tur chuan Pathian thu ani na anga wa mangchok tu chon nun nge tangai ta ni chuwan chon tun lai kan thalai nun sim sima hian kan nun hi piang thar chu kanin piang thar to em ti la piang thar to chu kanin
ti deuh vek ani zia chuan amaro chu I kan soi tamber ponia kan ngatinge kan nun hi anget lo ngatinge kan ngin mai mem covid lai te pona riat mai ta tin enga mon hlek lo se kan nging ani ta ni chuan tuna chuan kha ithil hrim te po kha bible study in han nei na tang khan inuna khan thil tam tak kha ain thak me ba kha inun nge je soita chuan tun lai kan thalai nun atang hen ngatinge kan nun hi a nge lawa engtinge nun nget chu kan neyang ni chena kan thil soita khan le taila iso krista nungzui lo rongbol tu kan tama iso krista nungzui lo rongbol tu kan tama wang chuan iso krista nungzui lo member ron in mang ve thosi kan tam phaning ka riani Andreas J. Kostenberg gar chuan thiana tia I bible hun lai historical context ne na zir chiang minia ani chuan tun laia zir lai student kan ti tele man laia zui tu disciple an ti kha ani nang lo wati ni ani an lo na lian tak mai chu student zir lai chuan a zir tir tu hne na tang thila zira zui tu chuan a rabbi a master ka ti don mi sap tongin hne na tang khan zir lai chu ni lovin anun top kha anatuma azir tir na zong azir tir tu pa a rabbi top kha anatum thina ni kong eng kema chu keni western culture le mizo ho hian ka mer se chalo vai hindu ho te chu entaila guru te nei ni guru kha chuwa son disciple tam takha ne ya zui tu tam takha ne chu tembokin buddhist ho te po hai ko shaolin kung fu te po hian disciple lu kol feka chuan pakhat an zui thin khan nei ta chu mizo te hian atlana vak lova ami discipleship kan ti rabbi le azui tu inkar kha chanchu zui tu chuan azui kha anna tum top thina ni student chuan anna tum velova kan pol du kan nilai tunge kan zirtir tu an tum ngai mase iso krista nung zui na chuan zir chawani to lovani iso krista kha annun chop khan kan nun kan seng lunga ya chu mistake chu kan pian tharna khan a thleng phalovani kan no pan la kan baptism chan kha fem thun ka sel chen thina kha kan ring tlang na sal tu kha kan pian tharna kan sala iso krista eng tikla nge ka pum eng tikla nge nung zui turin du ka than po shelovin rong kan bol thinin ka ria chu chuan hong thalawana ya iso krista nung zui lo rong bol tu kan lo tam pha iso krista nung zui turin qualification om lo bsc ngai lo milar tak bo ni ngai lo watong kam thiam ni ngai lo jona bung som pani chang som ni parugna chuan iso krista khan 2 point karong bol chuan mizui ro se qualification om chum chu iso krista rong bol ro chuan iso krista nung kha kan zui ngai ni greek mi te kha kutna pathian si facebook zo in anron kala philipan hne na khan iso kan mudon ron tia philipan andrea shila chang som ni na chawa khan chon iso krista non shila iso krista chu lo alo shila ni 2 point karong bol don chuan kan nung zui ro se chu qualification om chun chu wa chuan iso krista nung zui lovin min rong kan bol thina iso krista nung zui lovin bekin kan thleng ve iso krista nung zui lovin kan lam theya ke mangai pok lo ni thren wangin huaisen takin ka soyani to na hian hemi te hin diklove tia thiamna uron chan kan lo karon soizo ka chu kaloni ve ngai do thina wangin iso nung zui lovin kalau lam the iso krista nung zui lovin kel ka hunlan kalowin bin ve thin thau chu wang chon kha nun lem chang kha kan tama anung zui na tel si lovin iso krista antum si lovin athil tiang ti ve si lo rong bol tu kan tama chu chuan athil tiang ti ve lo member ring chu kani chu chuan temala matang chuan ka chana ni ro se ani le iso nung zui tur chuan engtinge decision an siamang iso krista nung zui tura decision sim tu chuan tu na itu soyan ngai thla ka tang rongot po khan zo nan lo nei the ni le engtin nge iso chu I ti hian kan zui turin engtinge decision ka siamang te ta chela masabera chuan ni china kan bible chang lo soita tirko polana rom hne na lo thon rin na chu hre na wang om thina hre na chu krista thu wang om thin te khan le taila hriat na an mamoni min a hriat lo chuan a ring thei don lovani karin na chu ka hriat tirko pola khan na tita chuan pathian thu hi an lo hriat ve photangai chuan chu pathian thu chu anjir tampo ko ngai ni thil reng hi kan chik tama a boruak borvel kan om tam chuan kan nu na hen kan lo seng lu thina kan thianu pakhat Mary Jones la hruat longi soilok taila hote te khin thuin ka sei thina ni darla khwa omania zakzum lu tuka zirtir college kan lu zoi chung kan tlar ma hian a thu thina ni a zakzum me ma maxi wa ban poi phar thanga mai lo zirtir tu ten so nan zoin amar chu kanin koma she lo la khan lo zaklova kai phe chu zirtir college ka kala khan lukhum par ka khuma sunglass nen college ka kala ke kor bulte kha chuan iwa thil kan zorte po khan I hey wai thakate kan zuara
ka zak lewa I wai thak wa tong trai nam pum tina thei lo te ka te khan mi te khan min nui thina ni ma se ka tiang khan mi jinga katal kabula khan min lo zui vezel se kanin komna sa sia a hri lo hlan khan aza zoom na te kha mo cha khan alo hlo ve ta tuna puc ka unaw te helai ron kalte bo hian ani chu mu se azak zoom thin ti khan oi lowang chula ron si tum zo ka chu kanin kom tam na khan azelui kha lo tha tir ve kanin zui na khan zia in trom na kha aron thana ni chu te chu mi ni so krista pathian thu bul na emo a environment ka siam tha reverend hun thar tong kam taken a ecosystem kha asiam tha ni chuan bible be chanain ecosystem asiam tha ni chuan shilo hlanin iswa zia lo kai chho iswa zia lo kai ve a engtik line nge dildar ka thak hrelo engtik line nge khang ka thilai thin te ka thak hrelo ma se iswa kan kom tama bible nen kan leng dun tama chu chuan kan je hlui le kan je bol lo kha min lo tha tirani thete ne fiam thun ka soi thina in kro bena in bola ante angoi te ka in ka bale me ka in bolo meng omzia ni lo ka in bol na khan ba kha lo ten fai ni isor thung zuila in khomila kan te a ka chu me ka zu thina chu mi khami chu ti thina omzia ni lo anron kalanga kha isor thung zuina khan an mani khan transformation danglam na kha ron thlen don ani ei thil ru te ran angin ka dula kiara ka thawa Jim kalila tin min sopse ngoi te ke chu thawai me ka dula kiare me ka rong kal velo me tila omzia ni lo Jim chu tu te tan nge dul kiar tan thaw tan calories ban nga te tan ne chu te chon iso ke bul po hi ka sole me chu ti khatien tia tu tan nge tharaw lama dul kiar tharaw lama calories ban nga te tan ni chu anron kalanga kha kharan mania iswa anzui na na chon danglam na ka muang cha na shil lo hlanya thlen thin ani Iso Krista nung zui tur chuan masabera recap le zoi taila Iso Krista nung zui tur chuan athu hre tangai hriat nakha aron heta rin na het tak aron nei phat chauta chuan min Iso Krista ron hre nai tela anun thil dekha kalsana chu sim na dik tak chu ni bokta ni Iso Krista nung azuya chuan bal kai lo claim zela kha mo Greek tunga meta no ya an sai foutin khanin ke chuan ka hria avan itu sih nggak inom thei don lem ya nggak ka sih per besi nggak apa noi adot levi tu iom na sim sim ini lar malo mo easy hi sim sim hey tu sampo sampo zai na po voi ka ni mu na ni ne ka in niel ngal top thei na ngwa hi mo in ti tak tak phei chu tin I trong du viau te lo mi tu soi ngai thapi ka ti ani china ka in kom jok chung pon so nei ne ya kan tu soi kha thil dang ngai sak me lo ngai that char char ka tu soi ka tiang chi khai ni thil zir mi le ka lo chu kan ji kan ti char char ka bulai thua ka so na le ka ti le ka tu soi tang khan ke ma po hi min hei til ziri ni wang khanin engang in nge kan kalphunga engang tin nge chuanin helai in hi rong bol na tan kan ni ani ti ka soirol khan helai huna hen bible study kan ni theyanga ti khangai to nei lo nei ngal vek thei kha tiang chi kha ini awang khanin nang mai chu neli hardon lo trim shima tin mi lu tiam boking ka ria chu kan soitel zeu duwa tin bible tuna han pathian thu ziri ngai poi moi hei theologian tepo ila tum bok tani pathian thu zir hian engting e wa tuna bible study in nei thin ta hei theologian te chu ke kan thret ve nualta tin tuna khan nun nge turin pathian tu zirle pathian tu vein nga na ti kan soi mek ta ni ma se theology kan ti khanin hei tunlai bible zir kan han ti dan te bd te hi azir tam tak hianin pathian thun tuya an han zir hian an tum lo lama hian hei engtin nge bible hi an zir chiang masalo hianin han zir kha om ve thei tat chu chuan an tharau nun po khoi chen tam tak ani ni ma se nang ma na tu na iron soya hi chuan bible zirle study hian kan nu na nget iron ti thong ta ni tu na hianin ani le engtin nge bible hi nun nget tur khan bible study in ti ngota hemi theology angji in nge in zira engtin nge in bible study kha nun nge na ta na in man nge view si chuan engtiang takin nge bible study in kalpui bible study hi theological study ne hen kan hriat pol thina tam tak chuan nu le pa te po hian bible study kan ti chon tam takan fa te non phal thilo lo thin san chu emoni thil makpui pui zir tura mengai tani mase bible study handbook kan man thin wina kan man thina chon goal of bible study chu pakhatna chuan asap tun kan sialo kanga determine what the biblical author intended to communicate to his original audience pakhatna chuan bible khami achung 29 johana te marka te poloni ta se enge asia tum tak voinia 21st century ya mo kum zabi somni pakhat na kalo mu dan lovin kum
zabi pakhat na a aziak tu ten until tum tak kha enge ti bible sari chon vashia ta tuma Pahnihna chuan encounter Jesus and be transformed by his word kha kan thu zira khan iso Krista kha ilo tonga kan tonga so athu khan min thak dang lam don chu kan thleng pathin lo a bible khun la khan tam tak chu kan chama mase a Pahnihna kha thuina min thak dang lam na kha kan thleng pathin lo chuan bible sari kha tam tak chon bona kan man ga bible sari kha na tum chu nun dang lam hriat na chaw apun chuan omzian hi lo hriat na khan shit na omzene shit na tluan tlinga ti don mi kha thlen ngai ni chuwang chuan I bible study kan bo thin na chan ni kan tuilo chan po ni thei don in ka sia tu na kan bible chuan in engting in man dan tlang pui etinan resource person te in som nge chuan in mi pakhat khan zirtir ngor nge tiang chi khani ka sia chak chu inductive bible study kan ti thina that's on discussion ania inductive kan ti khar san chu deductive la inductive bible study ma deductive a chon conclusion kan nei sa thil hriat sa kan lo ne a entina na pathian tha ni ti kha conclusion kan nei sa deductive a chon chu pathian tha ani theidan tur bible chang zong in pathian thu kan zira chu deductive bible study inductive bible study a chuan kha given conclusion kan nei sa lo he bible chang hen nge min sir tira tum tin kan thil hriat sa le conclusion kan lo draw sa kha thei hilin pathian thu kan zir thina chu pathian in he bu hen nge min sir tira tum ti rilu in hong thar kha kan lo nei le thina ni deductive bible study mean anei ngun chuan angai dan milin le aril ru a veizong milin bible chang azonga mase chu bible zir dan ru dan silova inductive bible study kan ne ya ta chuan observation interpretation application kan ne thin observation a chuan pathian thu enge he chang hena soi ti kha ngun tangin kan ena figure of speech personification ti te hyperbole rhetorical question khatiang chi simile wordplay khati simile metaphor ti te kan zong thin ta chuan enge thulung lui ne enge ain hlim thla dan ti te observation a chuan kan zonga cause and effect ti te contrasting idea ti te chuan interpretation a chuan a content le a context en chungin kum zabi pakhat na hun laya om zia turang kha wa thur chu kan tuma chu discussion kal tang vekin soi khom na chuan commentary te pokan ron to thin ta study bible te shilfian na te chuan application a chuan hemi hian enge kanuna thu soi enge he bible character pola he ta hen enge ka en ton thei petar enge ta hen ken ton thei engtin nge hemi ti sol tang hian ka ti sol velo tur ka hriat thei khatiang chi te khan application is the goal of bible study kan ti interpretation a to pani chuan bible study king by hriat na king banga bible hun lai thil theng te kan riang ma se khami kha enge kanun ne in zom na nei chu theng phain bible kha kan ziranga ya repo re thin nga le chan ve vela kan tana sari vela te kan zawa kan bulchan tir chuan kan thenom then khate min hau hetianga ra in bible study te chuan in member te in to trio ve nga sin min te thina ni ma se pathian zara kan to trio lo chun hi hai ni som nga chu kal thei tur member chu kan in mu wa hai ani chu avan a thalle men dile in bible study hen engtinge atelve thei dan student chau nge engtinge ron keni te polo telve du taila engtinge ron telve thei thin nge age gap azau hian kan thu boi pui te lo inang to lo thita I kumsom ni atanga ni nga somthum vel chu kan ti la rola ma se kumsom paruk te som pasari te bible study kan nei pui chuan ain thawani kumsom ni vel ka thiante haute ka ti pui le bible study kan eng chu ti thei to lawa chu teng chu kumsom li som nga chovel chu kan thu tui pui zong le kan thulak dan te khalwin ang to thin lawa ma se atlang puin kan passage thana zir khan kha chu asiam rol thai etianan evangelistic bible study le believers bible study kan nei thin ta evangelistic a chon chandam na thul ha te tharau thiang hlim te sim na chungchang te kan zir theya believers bible study a chuan hei epistles kan ti ho le ka thonang chi te ring tu te om dan tur khanga ti kha chuan no pang te kan zir pui vak lo evangelistic hei chanchin thabuli khanga te kan zir na sa believers bible study a chuan puiling te boron tela se arwal rem vek to ti to me hai ring tu tan ngor ani to wang khan azir ho thei vek to rong bol na hi nge iswa nung zuina kan thil te apiang hi rong bol na tingan chang e chu ka zot meng che otro rong bol tu kan ne kan rong bol zel dona rong bol na po tu na kan sei pok rong bol na vek ani ta rong bol tu ra in bo sei po ni boka ka ba kha khamaya kha jong zo ka che ka tum lu tuk lawa ti chuanin hai tun lai chuanin thalai ten kan ke hi chuwa dam po hi atul ka ti to lawa ti zona hi nu na po suicide te po ta
nang ma bi ka zo du che chu enge ila dam reng chan ni rian ila dam ve chan don nge kala dam ve chan ni chu mathai bung som ni pare chang su pa point je ka nang poni rianga en tu te helai te point an rianga kal ula thu pek kal ula nam ti na mi te ju zirti ra te siamula pale fa pale thara thiang ni menga chuna baptis ro chu chu dam chan ani iswa nung zui tu iswa zirti ra siam turin ko vel heng kala omve abak chu thil dang eng ma ti tur ka dei lo chan chin thashil kha idam chan bera ingai ani mo nile ipa nen hian in nelvio ni china pokan soi to ta ipa fuina hi iril ru chak ti ka ria thil poisin sia thei ka ringa chin sia thei ti po ka ria chuwan chon ipa fuina jinga enge nang man i riat reng le ingai hlut le i zom reng ni ti da apply ngal ngai chi nia chu pol som pani kan ni chowa mi in social media ten mi lo shave chowa I tu te moten mi lo kom ve du thin ta chuan thu soina hun te kan lo changa platform te kan lo chang ve thina Pathian zara chulai ka pa na min fu reng thin na vo in ni karon kal don thleng min la fu na chu lemen ini ti hriang che mi pa nga ini ti hriang che eta evangelical union na chuan aizol pumin president ni lo ti ni mai thei saron venga iron le tani chuan kha kharon puli chu saron venga no pang pakhat ve mai ini lemen ini ti hriang che chu chu min thil fo thine kalna pe nga kan ni na din mun mi shet fi tir thina ni helai tur kan ni lo mi pa nga mi mirzinga leng ve thei turin isu KRISTAFA kha isu davida fapati in bartima tan lo ko pengam avan leme nom takhi ka ti chu kapa hian min zirtir fole thin ni tlomna chu ka shering karong kal don po min la fuina ni bible in bel tam ti riat na en chan nem chu testimony in soya bible mi kha environment na tu na ka zona che environment in vakwa chuak theile kha mun laya kha ithu soi tur wa ma chon te khin tu kha hei thil sang sang nga tang in la thina ma se tu na chan bible study nei in nei da nei na aron shin chu chu kha bible kha hun lai mi kha vathur chat chat thei turin bible kha in lo bel tat me ni chulai da chu KTV ya in committee ang yo evangelism sela kanom ta sa committee ani chon mania khanin I ka zo du che chu rongbol khoi muna bru changma ti vela khanin ka iu tu na mi neng lo tho hian men tinge rong in bola ka reng zat nge rong in bol rongbol kha har saim AICU kan ti ta hemi USI noya Aizol Intercollegiate Evangelical Union ta chuan mission exposure hi December tha exam zo semester kan exam zo kan nei thina ni kum masa Rajiv Nagara changma housing arong kan bola Pathian zara I car khat kan sam lo ni thum nge ni level ba kan sam theilawa chuan ni kuma khan bongwa bru ho jing arong kan bole salvation ko shani min lo thlenga camping kan na ya in belok thina mi belok thin rongbol kha har simon phalmem phalmei salvation na eng ni chong lo lo nei chong lo an mani kan phur jok camping po kan zuk dil chong lo ni kum khan kan zuk dil lo an mani hey in borok ron sim ve kan dua in ko shani mi lo thleng theng mun tia an mani zo khan camping mi lo soi muwa kan zuk kan don ro chuan mo chon thu khain soi in soi chok nge tinge bible study ang thu khan in zu nei nge discussion ang chuan kan neya ma se an la no pang lu tu ka CR ho phe chu CR salvation an pre beginner ve de ne CR ti phe chu lampum kar helova kumli noi la man ne kan thian pa phe chu tinge na helo ni zo tong thiam thabok si lova so kai do ning kut ka silang ti te khalo sei rual tir ver ni hei por sang sang in a department a zir kan then sang ta SAY ni pha te no ma then CR pre beginner role ten nia kum som pare le kum nga vel thu soi kha andon son dana yang thelo kan soi na ki khai nang the box si lova chu boi thla khop mai ma sen sin kan soi bok environment khami Pathian awanga zu environment chu om shim a po khan mi sing nun min thlak thei je kha kan soi to chu wan chanin ke ma ning ngai dan le ke ma ni du dan na thila om lo wang khanin mu theya alang lo ma se chi in zu tu hrim ma khanin tin Pathian mi nang mani mi tak ang chi hei tu na kan soi ang khan I suat nung zui du ngoi alan chuatir du ke ma nu na po timin china kan soi ta kan khan zu le mom thleng pon ma ni nu na tang po I suwa zia tia ka om mai chung po I suwa ke ma an hu thein tur chon china zui hi apoi mo em ta chu mi zui na tur chon ma ni ya tla turang chi te zui ti hian thil tam tak a hrila wang khanin chu wan chon kha nun ang kha khulaya in zu tu kha ke chu tha ka ti em ta cha chu khulai mun ate po rong bol tu te po tam tak kan kal to ma se kha nun zukal te khan I suwa kha an mania
mu tura tam lo chuan kha khanin thu soi cheu ma se I an trong thiam po ni se soi cheu po se an tu soi zon ma ni nun an mu miao lo chuan kha khanin thil tam takha akeng ve thla tani chemo mi puite po kha anin khom du lo na chan chu kan ko ran hroi du te heta in khom na thuin soya kara kala kanzu in pui thei te in dilen tia an soi mo chu o ko ran member te ngai chan chu borok a sel lo khop mai ani chuan zona hi timeang soi tur chu la tam ma se kanin kom de ulek to a tu na tan chuan du tok chho mai do ni la thain ka sia ni danga min la thut pui le ati online te po hian kan la ti karinga kan hemi tu na kanin kom na be ba ka bible study ang te po hi nakina po min la nei pui theila kan tua e nang mani ho pun chen ho po hianin online te po hianin heta tang hian ron contact theila ti ho theila ka du khop maya nangma shim shima hianin soi du enge thalai te mo tin som na te mo tin han cha du te mo engamo ineem chumi zo chon soi tur ka du chu pathian hin nangma tan tunge ti min soi sak le zona top ber tur ka ni chumo chumi ma chon enge nangma shim shima soi du mi pui te lo en tu che nangma lo thlir tu te po khan om ve do na kan ta khan enge soi du nei Isor Kristan nung zui hi ain sirom lava Isor Kristan nung zui tura du ka than hi kanuna kala in sir lo lai berle ka ti fu ber ani chu ni mai no anu amani ka kanui rang mai har sanaro no mami te chon helai hi social te kan lo to ka helai asing nu na black lai mo black and white interview ni ba asing nu na black lai ni tia ron ko thei turan nga an na yang ma se pathian zara Isor Kristan nung kan zui chung jong to bo chu white vek mai ni ter ko pola hian lom tu sei tong try na hi war mema hey sabong prayer of gratitude engting lai point lom thu sei tu rimin ti ni atop nan ani to bokta zona pakhatala oma mase sei du Isor Kristan hung zui a in sirom lova min hlim na tak nun ha chon na tai Isua bula hen alo nei thin ani thamona dik tak Isor Kristan bula hen alo nei thin Isor Kristan amang ein zona bung som pali chang som ni pasaria thamona kan hu chia cheu hi khovelina peklo cheu thamona ti khovelin mi pek thamona chunge hemi a peace so in a trong kampo hi hebraya chuan chuan bartlesia kan siar chuan shalom ti ni ta chu absence of trouble boina omlo ti trong kam ni lo shalom ti trong kam bible na man thin hi shalom ti absence of trouble boina omlo ani ngai lo shalom om ji tak jok chu presence of God salvation tin McDonald chuan a shilfia pu McDonald ta chuan chu te khin thuin soidon taila nikuma khan halpu anron hala new year ron nia ka tong traya ka thing ka tong traya kan ui kha ron kalani ta chuan kan ui ron kal kha hlaur tu ka thin ka phudu tu ta ka lo kwa beta khate kan kwa bet kha minute sarive kan tong traya zo ka meng chu alo mu hil to ni athil lo hal bu kha chu lo omreng mase apu ang chunga khan dam devin a chol thei to ni chu thamwa na ni bible na shalom min tiami khovelin min pe kang thamwa na ni lo mizoram te chu ralmu kan tinge boina omlova mase khatiang kha bible en thamwa na min pek chu ni lo harasana le boina te omreng don ring tu kan ni wang an keng don ti na ni lo mase bible na shalom thamwa na min tiam chu harasana le boina omkar pu lai pu presence of God salvation pa ang chunga pa chandam na ang chung kan omna ha adam taka kan sol theina kha chu Isor Kristan hung zoi min tiam ani chu ka in chhir lova en tu te tan puwa ka cha du chu Isor nung lo zui ve ro chonin zona dot le khamin chan sun somro pathian hi tan tunge ka zon nge thina ka interview ata hima physics student kan ya physics strong kam tlem kan holo kanga metar thil mun olu kha to shim chu metar kan te chu ho zong siam tu chu atom sar the building block of metal kan te thini chu teng te chuan bena hi tunge kan te chuan ani lo pathian ni tunge kan te chuan building block of bena kan te yang chu min siam tu nia ka ko chung om zong hi athu nei na hnuai om ve kan nia ata na nung kan ni lalpa chu min chandam tu kala le chandam tu min siam tu ka ko chung om zong nei tu le ata kan ni chu lalpa pathian chu ka tan chu ni pathian chu ka atom ka di don mi a science strong kam zong ne di khan sang zo mi van lam zanina benate tin ai thian hote min lo tel pui wangin zanina kan lo me ma in ron kala in borok in ron thak nasa katia elai mona po pathian in betam ti le pathiana in ko nasa ti a hriat em ma in ron thlen ti ma tang po in kanin mu le ma tang in helai borok in ron
ทากติติกเสียตินกันชแนลโปเฮียนมัลสมนาดงโดนินกเสียเบนกันกมนัวจังเลยลงไงทัดูจังโปเฮียนินทิลเฮ้ยnext stage มินช่วยไกก็ติเราเทเราตากันอินกมเขาโตเตทิลช่องอ่ะนังมาอังจีกมกันละไหนแล้ววะเฮ้ยอันมานี่ข้ากับดันเนียมตีน้ำนิมิอะไรวินนังมาอังจีข้ากับละกมแล้วนังมาเจเห็นเอลจัวกับเชียนไปอิสเบนกาลมีข้ากมจุดจันจินชาเลฟุตบอลตีเนี่ยจุดเดียงอังจีข้ากันกมชินตาตัวน่าจวนินนังมาให้จูให้มีช่างล็อกอังให้มีอังนังมาอังจีข้ากันละมีควรแล้วนี่จุ๊บจู่มาจะมินทักโดนเจียงกันจันเนลโปประเทศนี้น้ำมันสมโดนนะกระเจียงอันนี้จู่วันจวนอินกัลเซลตัวละเตอินไบเบิลสตัดดี้โปเฮดไลกันอินะโปอินละรอนในเทตัวละกันง่ายกันละในเขาเทตัวง่ายกันง่ายกันละที่เขาเซลเทตัวละโปกันง่ายนี่จู่วันจวนมินเราที่สักตัวเตจงดูสักนะที่โดนเงี้ยมินดูสักนั่นเต้มิน support นะจงวางอินลมทุกันสวยให้ channel ฮีปัทเทียนวางกันดินดีวางอินรองบอลนะเจ้ากันในเซลที่นั่นตัวตันมินจงใจปุยตัวแต่พอยกันสมบอกดูเจ้านี่กันลมไหม